Nagosoka nande mwancho molire bugata seniki Ndizi TV bwaire buya ande onsi ase ogenda tukokubwatia emerobelio yegata senike korubwaga kiete gwikira chinga kibune chichiabono botuko yaragira Chinsa Isato chiabono botuko nande ngo kwarigania senchire bwikira no nyara kobago gosanga amona nje Amayia Chinsa chinganya kobaga gwate kakurwa chingongo korubwaga kiete wikira chinga kibuna chigata senene Ndizi TV eritera nengoro kwa Josephat Amisi ngwenande ase ekero getari getambe elindu nyara kwa bato gusanga amonaye. Omwancho morigereria Amayia ya boigo na bogo sanga amona into gwetera mitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera YouTube Ndizi TV News elindo nyane kobago kwemanya amange nganyare kobaga gwateka togo chaka kurwa ase county ya Kisii ase omubere womo sacha oyo munyara kobago gotoka ime ya ekenyoro kya buchura ward ya Kitutu Central obuko emambye yogo kiera litko lyarero sekiro libanyara kwa bawikira na batanga omubero ini go bwate chingoma ase omubero yo na boigo abanyanyimbo banyara kwa bawika asenseme yo barusyo omubero yo nakoyo ira gwikira ase ngendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital nonye nabo nigo obotukibwa bene bwanyare kwa bogo chakiwa asenseme yo boigo asabamenyi anene bekenyoreke kya buchura banyare ko babako boliwa babe maiso inde gwetanga amo nebikoro bunebyo anene byogosiria obugima omusaki oito bwamangana milred momanyi amona mangemono Omoishano nigo oinekigwa ase kenyoro kya buchura imeye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South ase mambia lero ekero omubere bwo musacha bwe myaka yegatwa otoka asenseme yogo tigeri chingoma chintindi ase nonyana boigo ekorrekana buna nigo omuntu yo abeteka kominyokigwa asaitete aso mugondo yomo obwate ebituma ase nonyana boigo abanyekinyoro babwata yaiga narenge kogenda kurige kariero kane mate sido wakerenge nanyora abantu bagadeti omuchibwa buya engineer bagoteba omubero otokire bo musacha getutamanya kaneti ase kinyoro kyabo cyura na mwamugisa. I was also stranded nagenda na tuteseni tijing tutesini namanya konyore gijana gete kerusiri chiange esati yarenge buru atingire ekamba bosyo abegete yange jeans abwate injarigete yo migoti bikategete chinyama cyame gongo gabutoire sa nabo twabokeke mambi twanyora omonto aitire gaiga nabo togasene kweboria abantu mbagandete goito tokweboria na abasalia kolende mbobe sana na ande sometime twateba mbuya sabasali barabo tiga barusi bwororo kolende nigere buya omonto erigeria jasho yago kubwa korambaria okwabwango omokonyi bw'omugambi bw'ensemeyo eno kunyangena nigo atebire gwikira bono iga ondetayo omanyire nyagosira asasaba onde bwensi osireirene amate yae kogenda asengendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital iliyo koenekia nabo tuwaje twaika twarangeria bose aba DCI bairiro mubiroria senkendu tuganyeje uchunguzi gokorwa lakini ndwikira bono iga mongwano yo ndetayo momanyire igondo semerete abantu bande kero kendo omonto baborete kurunka sobo bagenda asenkendu egera banyane kumo identify egera nyale koenibwa boigo nigo arwa ugukura guchase abananchi utiga kwimukya egetambukiro asa mabokabo na gwaka oroboti asegeta seniki abanyanyimbo ekero omochando nde bwensi ororekanire lakini nda yakorubuneke igana babwata maguta mange sana myole menge sana yo tokurera bakenyero baitonga kero kende banyorero omonto kero keno musaria mbaba sikoire mukie sheria sama okabo oirwa atua ya kisheria na enda ngare tuase emechigati tokurera abantu baitonga tuabe maiso ikiera ngo omonto itegeti gusiri bugima bwaye kiani gare ngange nemechi ase chinga kiecho nigo asaba abasaibe kegoli egeke kwerigeria na mabokabo na kwerusanania ase oboibi gatia yande amange na ndekero kende onyo gusiri kwaye kwarengo kubosaria tokurera abana baitonga tiga bayanare kwerigeria na mabokabo mbaga ni byabusa
igo togosaba ng'abantu babe no botoerwe kero uchunguzi egenderane tobe maiso kero mnekenare nke basikoba naende bwango gento twale barasa gaigase kenyoreke twamasisha abantu ng'a obuya bw'oborai bw'oborendi obuya nenchera bakwirenda nenchera turakonyane tubeka omorembe ase ebinyoro byaitu. Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi. Biamono omusaki oitobo magana Mildred Momanyi asoroboti urwa senchira yoboikirano togosika mutwe omorai wense Dr. William Ruto nigo aikirana omoyega bogwakaranga biamono ase ogochorwa kwaye omosubati oria onyalete koba gose omosubati Soipan tuya gati ya mawaziri abanyalete koba bakora ense ya Kenya anene ase wizara elie binto biri betoitana inego se environment ime county ya Amayia County ya Narok kwa na kurenseme iyo William Ruto nigo anyarekobaga kuboria aba Kenya anene banyarekoba bakwena na okoboko financial bill asiboigo anyarekobaga kurwa ekurate ya yeguchia ase abachumbe bechibunga kyonsibere kati yabo ebunge elia enene naboigo ebunge ya Senate ngabanyarekoba gwetia omoswado iyo urachikobago kwenekia anene onyarekobago koleta amagendero imense ya Kenya. Nimesikia ya kwamba kuna watu wanasema ati siku ya finance bill kila mjumbe ajulikane amefanya kazi gani ama amepiga kura upande gani. Mimi nakubaliana ya kwamba kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. I am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan to give these young people, majority of them, they are voters. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Chinkaki echechio omosike William Ruto nigo abolire anene ababunge tibatige koba bakongaina abananchi ya koerera alianyalta koba gagotoka ase financial bill ase boigo William Ruto atebiringe financial bill eyonige bwate Amayia mange gochiase aba Kenya gati yabo kwenekia ngabanyalire koba gose gati yabo kwenekia buna obwagachi bwichi nyomba chirigoriri kelianyalire koba likoena anene chigasi gosemberemo gochia ase abasa na boyo koenekia buna uchumi ya Kenya ya nyarekoba gekobenkongu. We must be honest people. We must be decent people. We must exit deceit from the politics of Kenya. We must exit conmanship from the politics of Kenya. How can we be agreeing when we are in election that housing will create jobs? Housing will create opportunity. It will inspire the economy of Kenya. It will create jobs in our factories, in cement factories, in steel factories. It will create jobs for the organic sector. But when it comes to the time of implementation, sisi tunakuwa matapeli. We cannot agree. Mambo ya utapeli imeisha kwa hii Kenya. Sijui kama tunakubaliana na watu wanao. Tuko pamoja? So, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ya kwamba this is a defining moment in the Republic of Kenya. Tumekuwa na uongo mingi, siku mingi kwa siasa. It must come to an end. We must match what we say, what we promise, what is in our manifesto with what we do. Ingana yomoswada o financial bill nere nyara kwabego kwanerwa anene ase omego yo onyara kwabego ikiranirwa boigo nere omokonyi bomurai bwense rigati gashagwa uyu nyara kwabaga kwenekeria omurai bwense Dr. William Ruto buna orogongo rwa central rwanyara kwaboro kwebeka amo kubwaterana amo na bachumbe benseme yo elio kwenekenga banyara kwabaga kwenana okoboko omoswado yo financial bill na boigo elindo nyara kwabaga kwenekenga nyara kwabago kiranichira ao ya serikali ya Kenya kwanza yanyarete bage kulira aba Kenya ngane nyara kobe koena kiabuna ya robiri obugima gochia asaba Kenya naboigo koena na emeremo gochia asekegoriye kekia basai ekirabono muswado yo financial bill nyara kobe gwetigwa asichi bunga chonsibere ebunge nene naboigo ebunge ya Senate. Sasa ile iko rais
hakuna shida na wananchi, ni viongozi wanadanganya wananchi. Sasa kutoka hapo tukienda kutafuta chakula, watu wakasema hatukuwa tunajua hii barabara tunauliza na hii maji itatoka Okoti. Hii wajua bado wabia sisi. Sasa nikaambia sisi hatuna namna nyingine ni hiyo. So nyinyi kama mbunge wetu anasema watu wasilipe kodi, asiulize barabara kwa sababu itatoka wapi. Wengine wenye kuchochea ni watu marafiki yangu wa magazeti. Juzi Your Excellency on the headline kubwa screaming, Ruto gets in trouble with Mount Kenya MPs, they oppose the finance bill. Gazeti limetolewa usiku, nimeamka nimetafuta gazeti nimesoma, nimekuta ni mjumbe mmoja peke yake anapinga, na wameandika Mount Kenya MPs. Gatia baraiboigo abanyarako bagwikirana na gukwana gose kubatoka chingwana cyabo ase omuyego yo no muchumbe bwa constituency ya South Mugirango Silvanus Osoro naboigo omwaziri bwoborendi Aden Duale abanyarako bakubatoka chingwana cyabo banyarako bakomwenekeria omuraibwense Dr. William Ruto buna banyarako bakwena nokoboko na kwenekia buna financial bill yenyariko bagegwetigwa anene ase chibunge. Mujue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha, na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. Sisi kama wajumbe wa Kenya Kwanza, Your Excellency, tutasimama na tutapitisha hiyo ushuru ya housing ili tuweze kupata nyumba, wa Masai wetu wapate nyumba ili hata wanapochunga wako na nyumba zao pale. Mwisho, Your Excellency, the finance bill, hiyo mambo ya ushuru 35% watu wamedanganywa, ili hali umelenga watu ambao wanapata mshahara wa zaidi ya 500,000 ambao wanasema watapinga finance bill, hasa mswada wa housing. Mswada wa housing kwanza si taxation, si ushuru. Ukiwa mfanyikazi unaambiwa kama unachukua mishahara 13,000 ule wa chini, unaambiwa utoe 300. Na ule amekuajiri atoe 300. Alafu pesa uwekewe mahali izae riba. Ukitaka nyumba utapata nyumba, ukitaka hutaki nyumba utakuja kuchukua hiyo pesa. So Tokosuka mutwe omosubati soipantu ya nero musibati omutangani anene kurwa segesa kukiaba bango saba Masai kunyara kwa bagago chorwa buna omwaziri imeyense ya Kenya kurwense ya Kenya nyalta kwa bage kwenyorera obugambi nonya naboga ukwana asomo yega bokwera neninga ngambia mono omosubati soipantu ya niganyara kwa bagago mwakera omuraibwense Dr. William Ruto ngambia mono aso kwera libagali kwa mochora kwa omwaziri ase serikali ya Kenya Kwanza asanyare kwa baga kwenekeria ngananyare kwa baga kore mirimo yaye nabo igokoba ekiorokererio ekia ekiragendeta mono bokoreri bwaye ase serikali ya Kenya Kwanza. My heartfelt gratitude goes to you, Mr. President, for allowing God to work through you, to believe in me and appoint me to serve in your cabinet. By that one single decision, you have changed the course of history for the Maa community. You granted me the opportunity to become the first ever Maa woman to be appointed as Cabinet Secretary 60 years since the independence of our Obomo bwazimio ni obwagendereire anene koyepinga serikali no muswada ule financial bill oyo ogenderete ko bago kubatukirwa ebirengererio nyorabuna ebunge enene nigira nyale ko bage kuiranira ebikaro biae wiki yango litukolia Jumanne asebanyale ko bago teba nigo barachiko bakwamereria ebiri yigweti wana ko yakeranse asebate biringera chiko bage koba egurubo enene gochia ase abakenya chingaki ebili eyiranya ko bage gwetiwa ase jibunge. Viongozi wetu ambao wako kwa account kwa National Assembly, wale MPs wa Azimio, wale wako katika
problem. Nawapongeza viongozi wa county, Mheshimiwa Governor, Senator, Mheshimiwa Mawadhe hapa neighbor yenu, wale ambao walijitokeza kusimama na mimi kwa maombi. Obuteneneri bw'ekikanisa nigo bwesokirie bene na kuburia serikali nsi y'oburaibu ya William Ruto enyare kobage bwesokia na koenekeria abakenya ekikere anse financial bill aya nigo achire magega yebirengererio akobwato kwa igoro ayare imeye financial bill bagokwana anene kurwa Chinsemo abo igonigo abarayabo banyare koba bakuburia serikali erete omoroberio public participation asaba Kenya abananyare koba bakobwato kebirengererio byabo ekubatikana n'omuswado yogendere ko bagokwanirwa ase Chinsemo kubatikana n'abarabunigo batebire lichiko lya Kenya anene ligo ligwanchera abakenya n'abarabo kubwatoka ebirengereri byabo elinde binyara ko bikoligererwa bene aso muswada oyo financial bill. Ile katiba tulio nayo ilitupa nafasi ya kuhusika kwa public participation. Hatukuwa na hiyo zamani. Kwa hivyo kila mtu ako na nafasi ya kutembea na kusema maoni yake. Lakini tunasema hivi, huu mjadala unapoendeshwa wa finance bill uendeshwe kwa njia ya heshima, kwa lugha ambayo inaweza kubalika kwa kila mtu. Kwa sababu tukianza kujipiga kifua na kusema tutake tusitake, hiyo itaweza kuharibu. Hata mtu ambaye anaitaka anaweza kusikia kama ni fujo ama kama inalazimishwa kwake. Hetogotigarane chingwana chia omuswado financial bill toske motwe anene imeya rogongo rwa Afrika magiga yechisegi no kungusana no konene korekana se Chinse ime yorogongo rwa Afrika gati yabo ensi ya DRC Congo na bego ya Sudan nigo abarai abanyare ko baba komerana imeyense Angola elinde gukwanira chinchira ne bitambo kero biranyara ko babikoirwa elio kwenekenga oborendi ase Chinse chibere bwanyare ko babo tingwa kurwa imense ya Kenya omo CS Musalia Mudavadi nero nyare ko bagago ikirana asense meya sabanyara ko bago sanga amona barayibande imeya orogongo rwa Afrika rinde banyara ko bago kwanera amachibu arayara nyara ko baga koleto botoereru anene imeye Chinse chi iberegati yabo ense ya DRC Congo nense ya Sudan. The African Union Commission will accompany all the efforts in the region in coordination with multilateral and bilateral initiatives for the stability of the Great Lakes region, and the Commission has organized a tripartite summit with the representatives of ECOWAS, ICGLR and SADC, as well as the Eastern African Community, in order to deal with the concerns of the region, in order to work and having more regional and coordination, taking into account the advantages and the conditions of each. Togoska motwe ase wizara yoborendi boime ase omwaziri Kithure Kindikenya ko bagakoboria abarandia n'abateneri bechikanisa banyara ko bakorandia enchiri ereye kene naboigo etari koleta obotutukano anene ase ababwatani bechikanisa nigo achire magaya y'abanta bange banyara ko bagusiria obugima ekobwatekana anene nenchiri obotutukano enyanyare to ko bekwirira abanta bange gusiria obugima ase linani liria liashakahola nonye nabo nigo Kithure Kindikenya ko bakwenekeria abakenya buna serikali yanyare ko kwira ebitambukiro bya bene kwenekia abuna anene obosibore nabo igo bali banyarete ko bagusira ubugima bwabo asensemeri banyare ko bako tindokorwa nabo igo serikali ko ire bitambukiro kwenekia yanyare ko bagotenenia emero bilende yonsi ayabarandia abakwenekia banyare ko bakorandia enchiri etali yekene. Badala ya kuhubiri neno la Mungu na kuhubiria watu kama vile Reverend Faith amehubiri hapa, kuhubiria watu mambo mazuri, wakahubiri injili potovu ya kishetani na wakaumiza watu wengi pale Shakahola katika kaunti ya Kilifi. Wiki hii ambayo inaanza kesho tutarudi pale kwa sababu tutaendelea na ile zoezi tulikuwa tumezimamisha la kutafuta miili ya watu wetu ambao walifariki, na hii ndio itakuwa awamu ya 3 ya kufukua maiti katika ule msitu wa Shakahola. Tumepoteza watu wengi
hadi sasa ile maiti tumetoa pale ni watu 242 ambao waliuawa kinyama, wengine wakanyimwa chakula na maji, wengine ambao walibadilisha nia, wakaona hakuna mambo ya Mungu pale, wakauawa kwa kupigwa na vyombo ama vifaa butu, kiwemo shoka na nyundo, wengine wakanyongwa na mikono na waya. Na kwa sababu ndipo tunasema yale mambo yametendeka pale ni mambo ya kishetani, na watu wengi wakiwemo wazee, wake zao, watoto wao wameangamia pale na kuzikwa katika makaburi ya halaiki. Togoska mutwe nigo ekiombe keria geternete obokoreri obuya bwaba bwene gusaba nyagitari KMPDU yateberengo chikoba kerege koira emme bibitambokero aona kwenekia buna abanyagitari banyareko babakora emeremo yabo ase amazingira ari Amayia na boigo atabwati obotutukanu bonde bwensi bagokwana kurwa ase county ya Machakos. Omo secretary general bwekeombe kyo Joshua Kumu nigo atebire ababwatani abekeombe kyo nigo barachikoba bakogenda mamincha negetambokero gya serikali asianyareko bagego segeta abakori emeremo ngabanyareko bagwanchirana no kubuturwa engeria elira chikoba kwene kiabuna chinyumba chirigo lirike yanyalire koba chikwaga joga gokwana anene asomego yo nyarako bagokoleta ababwatani abukuru Chinsa gya agati yabo ensage ya makueni kitwine Machakos nigo boigo baburirie serikali enyareko kwene kibokoreri bwabanyagitari ne chinyagitari bwanyareko abokoba senchirengia korinde naboigo yanyabanyarako bakobwatuke birengeri byabo buna onye eserikali tebwati nchiranyareko kwenekia obokoreri obubwe chinyagitari bwanyareko babokoba buya sechi county bwanyareko bokoiraniwa ase serikali enene. Housing tax to the housing levy because doctors feel and other healthcare workers that they're already tax burdened. We already have pay as you earn and value-added tax and indirect tax and import duty and so on and so forth. So an addition of housing tax is something that we vehemently oppose. We want to urge the national government to hold its horses and not overburden workers in general and doctors in specific with the housing tax. And this does not end just at the housing tax. We have seen the revised NHIF rates that have been proposed. Currently, as we speak, we have counties that are struggling with remittance of NHIF dues to the national NHIF. And even when they do, the services that we get from the NHIF are not what our members so far have considered adequate. Togoska motwe chingaki abakenya ebyombe aboigo bagenda tokoba kubatuke birengeri byabo igoro muswado financial bill bono nigo ababwatani akurwa se sector iyobole mibanyareko bakoye mu serikali se okotabwatuka chibesa chisaine gochia sabaremi eliokorwania ogonchorira kwelire bagokwana ise yekyombe ekeriye korokunga East African Farmers Federation ekigekoragwa amo nabarai ao nigo boigo bamye mochiria serikali na orogongo rwa Afrika ya mocha ase serikali chichanyale koba chikubeka enibo enge koene kiabuna obulimi bwanyale koba kogenderirwa ase chinse echo Isato. We are trying to ensure that we actually link farmers to climate issues. So our meeting is mainly on advocacy based process that is supposed to actually ensure that farmers actually are able to advocate for adaptation issues in various forums. What we are trying to do is actually see how together we can actually sit and work around ways and means of actually ensuring that we are actually able to strongly advocate for adaptation when it comes to climate. We would expect that the Agriculture Committee in Parliament would actually question the Minister as to why we're not reaching certain commitments we've made as a country. When you look at even the innovations around that, Kenya has not embraced innovations like Tanzania, for example, has embraced. Tanzania has a whole growth corridor where
they're actually promoting private sector investment, not only domestically, but also internationally. We don't have that. I think the projects here have all collapsed. Galana Kularu has collapsed. I don't know what is the latest about it. So it's lip service. We are just smarting out of a presentation just now on climate finance allocation. Very clear that there was budgeted money for that, but in actual release of the funds, nothing came to agriculture. You can imagine on climate change. So I think for us, we have to see a real effort on the ground by government. Omugavana bwe county ya Kakamega Fernandez Barasa uiboigore omonyakero go bwe committee ekibesa se abachi governors nigaburiria serikali ene nyare ko bagi ko bwatoka kibesa anene gochia ase chi county elinde obokoreri anene bwa amagendro banyare ko boikirana ase chi county echo boigo nigo Fernandez yanyare ko bagoteba serikali yanyare ko ba gogotayina na kibesa kurwase omutenyi ogatano ose omutenyi gatatu oyuireire anene obokoreri ase chi county akoba obokongu gati yabo agotakana emeshara ochiase abakori emiremo bechi sector imechi county imense ya Kenya. We want to appeal to the National Treasury to expedite release of monies owed to counties. Hivi sasa we still owe almost 64.5 billion Kenya shillings. That is 33.3 billion for the month of April and almost 31.45 billion for the month of May. Vile tulikubaliana na waziri ambaye anasimamia mambo ya pesa, you were supposed to release the disbursement for the month of April and May at least by the end of May. So we want to challenge you, please expedite disbursement of that money which is owed to the counties. Kubatekana na ekina ekio kemurengete umurandia Ezekiel ni gobono eserikali yanyara kwa bagotenia bene omoyega bwa marandia gose crusade yanyara kwa bagikobangwa na ekanisa ya Ezekiel imeye county ya Machakos bagokwana kurwenseme yo nigo batebire ekine ekio keraje kwa bagikwiranirigwa anene omukubi yogo chakali tuko liarero nabo igo oyo oirera anene crusade yonyara kwa bagigosukirwa goikera ase chinga kichinde. Pastor Ezekiel na kanisa lake lilikuwa liwe na crusade kubwa zaidi kule Machakos. Lakini ile crusade iliweza kutolewa na zile asasi za serikali zikasema kwamba pastor hawezi nenda pale Machakos akafanya crusade pale. Ikalazimisha hiyo crusade iweze kuahirishwa, lakini sio ati imeahirishwa kwa muda mkubwa. Itakuja kutangazwa tena wakati ambapo pastor ataelekea pale Machakos. Pili, wengi walikuwa wakimngojea Pastor Ezekiel pale Machakos. Sasa ni kwamba amerudi katika kanisa lake pale Mavueni na kanisa linaendelea, na atakuwa kanisani leo, atakuwa kanisani kesho. Alafu siku ya Jumatatu tutamchukua pale kwenye ofisi za polisi makao makuu ya jinai kule Mombasa, ambapo ataweza kuhojiwa ama kudadisiwa kama ilivyo amri za koti kuwepo. Kwa hivyo letu kubwa ni kuelezea ulimwengu mzima kwamba kanisa linaendelea, pastor anaendelea, zile makesi ziko kotini zinaendelea. Togosuka motwe omugavana we county ya Wajir Amdi Mohammed nigarurege kuro ege kongu gochia asabakori emeremanene ebe sector yobochenu ime county eyo asatebire nigo eserikali ya county irachi kobe koirege tambukiro ege kongu gochia sebanyagitari go sabakori emeremo ase sector yobochenu abarachi koba bagotokana mocho anene yobokurumi gati yabo nigatebire mparoro banyara koba bagweso kina kuigora chikliniko sinya tari yeirire anene amariogo ye county konyora omogwa konyara kobago soka na gwikira se clinic echo echiabanto obene nigo boigo Mohammed yatevire bunanige babonerete abakori mereme banyara kobago gwikira na emeremo na boigo ko yakora asenchera yoboikirano.
anyone who works for us in the health sector is that we will not be lenient with any pilferage and theft of medicines, consumables, equipment that belongs to our hospital system. If you are entrusted with people's lives, you must do what you're supposed to do. And you must come with Oroboti urukurase county ya Wajir omwancho muligire na togwikira omwelio bwa mangana maya senchiro bwikira no Chinsa Isato chiabono botuko tigatwire libageri kwani yapa igata Kisii Ndizi TV wakarangambia muna omwancho muligire ya asogo sanga amona intu akwenekia ngakwanyara kwa kwego kya kwemanya nembero beli aitogenda tokabato kwariganire kurase geta Kisii Ndizi TV Chinsa emerongo ebere na inyama tukatano na bere ye wiki to kuganeria oborigereria obiya olio nyara kwa kwenekia buna eliogine chibicho chiago chira senchiro boikirano nigakoro kwa Abigail Nyanchama eliteria nagoro kwa Josephat Amisi na koganeirie oborigereria obiya.